Alexe munomba wa makumi asatu ni isango mulongozi muishi ikale ulu ombele kutumba kwa Mungu kamulumba yakutendelele ni bantu jibu mwana mutekete bakujifideli bitu falanga bininu tikumini chimwe isakisha ya kumpala wabo wa chibididu muishi ni mulongozi atu mukulu uisimo bendebende kudinda upalos imbadeshino wabantu kadi muishi ikale atu pasteur Pierre desheside bantu kumini basambongo muishi tatu mubambe kamulumba yana mudesha wakutendelele bende wakudinda anapero wakama mshingo wakutendelele mubisha mbiabu walumimu wajikumini manda kutekete ondo manda mchilimwechi jinana jamama munabela babatumani bantu chite bintu binunu kapitano imamyata binunu bitano ikapitano una nokidi mama mukulu ya ilai idunga bantu basamombo badala binunu binayi ikapitano lulamat mama mumeta chipama bantu babili badala chinu koli mama mukapinu mkendi bantu banayi badala binunu bibichi nini mama mputu tini bantu wanda mutegete badala binunu bisatu ikama vitano kuipu mama mungongo ishi bantu banayi badala binunu bibili ikama vitano mutoto mama munabeleka base bantu babili bitu badala binunu bibili Filipo mama mungondo chepe bantu banayi badala binunu bibili Pelas mama mutumba mute bantu batanu bantu basatu badala binunu bibili ikama vitano Galati mama munabela ulu bantu babili badala chinu Efes mama munabela kayi bantu babili badala chinu Kujufuekesh mama mukapinga kabon bantu manda mutegete badala binunu bisatu ikama vitano Isade mama mukatubaloni jibi bantu banayi badala chinu ikama manda mukulu Nani mama mukakubi mukelu bantu basatu badala chinu ikama vitano Yudai mama mshika dufu bantu banayi badala binunu bisatu ikama bibichi Gitala mama mbakambile kasi bantu basatu badala chinu Lutulu mama munabela badebukai bantu babili badala binunu bibichi Nazareth mama mujiba kate bantu basatu badala binunu bibili Yerusalem mama mukayamba ilunga bantu banayi badala binunu bibichi Kanana mama mukadimi eliketumba bantu basambongo bintu badala binunu binayi ikama bibichi Kitekemena mama mukapinga chukwa bantu banayi badala binunu bibichi bantu bonsu bakutendelela bakubichitema mwana mutekezi bakufile bintu byabo badala binunu makumi atanu ikama mwana mutekezi muchishemu chakutendelela ibintu bibangili byabakwa chikishemu chadinanga chamamuzabela abatumanya kuji kwamanisa kwentu abubetishe akujisha mwasu watiba chishemu chadi wadikani mkwangu byonsi mama tosikitidali mamenisha abama mwatumunuka bunungu Ujisatu jamatuku makumi abidi kumanda mukulu matuku makumi abidi amondo manda mukulu
Kuje ebi bilo deshele kana biye ka kujumuka bishemu kujikosa ya konseye mkwele nibatendelele kijemu cha yerusha cha kayamba ilungu nibaye fi reverend Pasteur Pierre Nemugulu Gode livre mondo nibaye kijemu achi wakutendelele kijemu cha kodi chama mkapinga mkeni ni akitileleni kudi mukulu mariko chibalu ni mama Helene Kambeya nibaye kijemu chama mondo chama kabe chama mkapinga mkeni nibaye baba mwapabichi kijemu chajitekemena chama mkapinga chukwa nibaye kudi mamu Chanel Dubidu ni mamu Anto Foy kijemu cha Ulamatu nibaye kudi mamu Mete Chipamba chama Mete Chipamba nibaye kudi mamu Terese Bongo ni mamu Luisa Oja Bendebe wame ni kijemu cha Mete nibaye bama Abidjan kijemu cha Isele cha mamu Katubalongi Kibina nibaye kudi mamu Elise Kadimi ne mamu Beyata kijemu cha Lutu cha mamu Naluda Balekai nibaye kudi Kiretere kwa Igreson Kiretere Katuto Mwine ni mamu Mkulu Shiba Kate kijemu cha Nazareth cha Shiba Kate nibaye kudi mamu Generose Bongo ni mamu Bibisha Atiba mamu Bibisha Atiba kijemu ni Mungu ni bisha kumbishi Mungu invitation bashika kutendelela bamamu banshikushana wa chituko chikesi kujimana akikuwa kwa kukamilana idomba ijisengeneza kujimumushi wa kudi bigila bide mumushi musubi akonsuswa wa amamali akonsuswa akumfuni atumaji Balani,
kwa chibiru sabijimu akwanda muteke la paroso wetu chibiru echi kujimu chilo wone kwa ipatro washi consistoire au consistoire tu peux te passer il pas pour bene chibusa olu bobu bambane bobu imanye chichima kwachi bana bantu bali afisi bali commission wa afisi sana bore umpana kwa afisi kwa una consistoire wano kwelize wale vitu ukipasa kitara watu wanapaswa kuhesabu maana vitamini on vita consistoire au global directeur wa education chrétienne ujini kwa kwenda kukora yote kusoma ni mama kupete imani lakini kwa murapo consistoire ne kwachi ikale wende fo sanctionner isambu olwa consistoire mbe isambu imwiba uteleme na abantu ayi function zangu ibiti yabo to alika bya ko tiri wetu e kwa shi kutuomba lama dai kasi ya nisam ino wetu mabe mangaya yi sanga bikoro musanga bikoro olwa bibane ko baso bene wale wetu kono lama dai kasi lami nani sana bela commission yo ya bolo wa shiru batwaje kujibu ondo manda mtege tujana wajani mujibu surtout bela finance pour le garder comme quatrième como conjugo commission orga kumusha mukudani tuko bale wajani wachikibeti tutupemi utumanisha tena commission wate development walonda na koko depuis quand il s'agit de bilibila wafina rapport londa rapport walonda rapport wa londa ya comité on soit obujani kunyuma kwa pamano kumbwa rapport wa maintenant bakwambane tulimaisha vitu vyale wajani kumpala kwele mtisashi hapo sababu wana wajije mpaka kwa twele mezi maaluma ne au transfer au basi Bene Cristo, moyo wao nakati ndio dominika kesi kwa kwanza ni biro ya kaji kubikida bene commission yoso kwachikiyo leje bantu ni bantu kuwa kaji kututu manungu banga chito ezebene district dikulishe kwa bantu kumanya ndi munhu kwa tuliko shiki tukitubikila mukulu bada lai trezo mukulu bale
Jean-Pierre wa Alakumpaleku asosolo opeta kalira pashiki je kusosolo itu bigila ki ja mamu kabinga mukendi ni mamu kabinga balebosi kumpaleku wa kurashia mubyanza Tanzania bakubalecho Eli 3 essence. 3 sigila, mamukulu kayamba Élysée. 3 sigila, litre mwisatu. Yutu kwa shanga chanza mulu. Litre mwisatu, chanza mulu. Litre mwisatu. 3 sigila, mamu mato ngalula. Ngala mulu. 3 sigila, litre mwinai. Yutu kwa shanga litre mwinai. 2 sigila mamu ani mikos. 2 sigila litre mwitanu yutu kwa shanga. Ok, chacun wani chanete bakanke hesha. 2 sigila litre mwi sambo. Sœur Élysée Bukumba. Sœur Élysée Bukumba 2 litres. 3 sigila, tu es le cassa, tu te passes péta, bonbon, les biscuits. Tu as le même esprit de brasser. Je compte chez un pasteur et. Moulouba Moukondi, Amérique, Voutuma, Makwajisha, Bifouani, Nema bonbon, Koulumi. Je compte chez un pasteur et mon monde, par rapport à l'accident, Moulou, moi, vous êtes Makwajisha, vous êtes. Ni bifouani, ni ma bonbon, ni ma biscuit, tu condois tu peux pas le bénir au gym. Alors, babouille, sans se libouner, quand tu te sérieux, bon, par contre, soin des chocolats, quand tu casses gym, paye à l'oukounoukounou, beaucoup de machines, bonbons, ni biscuits. Maman, nous quoi, tu sérieux, frère Louis Ntumba, tu passes peut-être à Bidji. Man, bête, moi, quoi, chez Bena, école du dimanche. Pourquoi pas péter le bonbon, ni biscuits? Balèze, chiav. Pourquoi le quoi, chance de moulou? Bonbon ni biscuit, y'a le mien compa là. Baja bakwa shamba ngani beli bianza mulu. Anyi mwa ile tuumwe ngani. Toi sigila mungulu kale ka deni. Na kwa shamba na beto hapa ni bonbon ni biscuit, y'a le mien compa là. Toi sigila. Tubi kila jie kujama mukafinga mukendi. Hopa mwe ni jie kuja ni mamu kafinga bitemu. Balukumpaleku bwabakulu babaleke lembianza biansampi. Bakulu tusukai lombela bana beto abansampi. Masankana rebunfu la kambi watakulaya. Masangana rebuku
Mamu mundampoyi udi mu majil twasagijila mubage chini mwene meyi sambi mukole tatu wachendelele tuji tukusagijila katata kanzambi wetu wali watugini jiku ja mufikwebe mukashi na mukafinga mukenji zambi waji nanga ni zambi waji se tusanka munda mwami chimeni mimwemo pa matama tukufinga chila wewe zambi twasagijila wawewe ikala mulemi wa bana aba ni mamu wabu bakufika mu musogwe wa kananga bakushala muji kujama mukavinga bakulo bwakutendelela mwaka ujikaku wabo utendelela umwaka kola chimo teko byanza byaka kwabo sami wajinanga tujitwatu kukuvinga chila twasakijila netukutuma wali wawe uji wakutuma kula waya wawe ulama mwana wa mamukavinga wakwela menshi akutuma jiku jishima wakulwa chikumana muleji wanji ni muleji wanji kumana biki dubaji ni mukasha mwana zambi wetu bwana kutituba sakijila wewe balama munda mwandondo wachebe chanza ubakujishila matuku ni moyo wa musangu mule ubekula kumvuka ni kumate ya satani toni vavinga na bukumusoko wa bwajambeji echini chikala butumbi bwajina jebe nitukusakijile titusakijila jina jebe bwama mukafinga wakufika munkachi mwetu mpinjewu zambi wetu wewe umulame wewe umusambe wewe umukwachishe mubanshi mulisengwewe mulami wewe kwali bwa utwala ama kutwala ala ni kutwabunga ubasoko munjilimbya mafa kwebe tuji tukulomba nunku anu mujina ja mukalenga ni musungi wetu Yesu Kristo amen. tubigile kafinga malenga bolo bo wakuchimuna kalas kandi ele2 alikumpale kutumulombela nzambi tukabe mulombela tulomba nzambi okuitabusha nzambi mujindedi kumitendekenu yetu ni milombo ya bafika balume mujikuja tatu mukulu malenga Jean Pierre mubikondi byonso twakajitulekelele bana abatwambane wowe kala chikwachisha kudibu ubapeshe mishima tunilungile wa mujulu wakabele manyi mokwala kana kubintu bya bulo bebu na shikumpingu na shikubika mazi lelo mukalengo wetu mwana uju tambaka laskandi ka ele2 mumujume unzambi wetu washinga wakwambane wakukwata kalasi tuja mutumulekele ntumushingile jakalengele ne abigidi bune ngwaji esipamone jikweti umwele kafemba kalasi kakumene kulonka kikaji patubu kaju mutubu ilanshile mikwabo boyeji manyi mokujishaji kukumujimu wakwete chakuji ni chakunwa nikukwashisha chisamba changu wale bojwamene bana bajibumpyanyi babaliti babo wesele kabijiba momu mwe bakoba bajimunga shimwetu misango bakushikisha kadibu abundu bakupanga mwakufile menapo na sheba shijimu matetu ubentele momu mwenzambi wachikali bibi akulika bijinunku nitugele tasagidila ujinja Yesu Kristo amen. Tudikusikidilu kwa jisanisha jetu nituimba musambu wa boss ujinomba Luka mamakumi mwanda mkulini 5 katupakandekelu nituimana kuvi bokwanga mabene shandekelu kuje reverend pasteur uri mungachi mwetu natupesha mabene shandekelu ukano kandekelu kambishamba Yes.
Zambi wetu ni mkalenga wetu. Twasakijila bawa kujisansanetu, mutitangishetu, kuntwajijilitoni katataka kunshikijila. Butumbi bunema bukole ni bukole keshibikala biebu. Kajitwetu, bansantu bebe tutuzinga mujitalala. Katataka kujinwenu bananga banyu Yesu Kristo. Jitalala jikala kunuji. Nututa jikasa jimpa patu kunoko. Nuikala nja kalengele mumalwenu onsi. Nibukola bwa mubiji. Zambi ikala nenu. Anulame. Masanga ni chihuji chao. Jibisanga nipa mundu ondwa chanza chende. Anusankisha. Anmujina jamukelenga wetu Yesu Kristo. Amen. Bajo Samuel. Yeah.